Tubahaye ikaze kuri Sam Plus N nk'ibisanzwe tuba tubazaniye amakuru agezweho. Ayo makuru ari kuvugwa cyane muri iyi minsi ni intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ya M23 n'ingabo za FARDC. Ahangaha intambara imeze nabi cyane, birakomeye kabisa, ariko hari utuntu tw'utuvideo tugenda tubona dusekeje cyane turi kugenda duturukayo. Ahangaha mu mujyi wa Kinshasa hagaragaye mu baturage bari gutwika ambasade yaba iy'u Rwanda, iy'Ubufaransa ndetse n'iy'Amerika, bavuga ko rwose nta kintu irimo ibi bihugu biri kuyifasha. Ariko agashya, hari akavideo twabonye umuturage yagiye mu rukiko yiba ikanzu y'umucamanza, yiba n'akameza kaho kabisa, ubona ko ari ibintu bisekeje cyane. Halo. Kandi kavideo twigeze kubona umunyamakuru yitwa Pastor Claude, akaba rero nawe yagaragaye ubwo yari ari gukora ikiganiro hariya i Rubavu, ariko ni hafi n'umupaka wa Goma. Rero yari ari gukora ikiganiro abwira abantu ko ibintu bimeze neza, ariko dore uko yasoje avuga: muhumure kandi mukomere, ibintu bimeze neza cyane. Ibintu birakomeye, ibintu birakomeye, ibintu birakomeye. Ubwo amasasu yavugaga yagize ati byakomeye, birakomeye. Ni akavideo nako katangaje abantu benshi cyane. Umunyamakuru Scovia nawe ni umuntu ukurikirana ibintu biriya bintu bijyanye na ruriya rugamba kuva na mbere, nawe yagaragaye rero ari kubikurikirana, ari kubona ko rwose amasasu, wumva ko ari kuvuga cyane kabisa, kandi hafi aho ngaho. Nk'uko twatangiye tubabwira ko abaturage bari hafi hano bashobora kugira ibyago, n'uwo hano imbunda nini zirimo zirarasa zikohereza ibisasu. Kimwe ngiki kiguye inyuma, ngira ngo sinzi niba mugenzi wanjye yabashije kukibona aho kiguye. Nanjye nikinze ku gikuta kugira ngo mbashe kumenya uko ibintu byifashe. Dore ngiki gifaru hasi nikinze hano. Ubwo rero nshuti bakunze mwese mudukurikiye, haba kuri Twitter no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, ntimuze kugira irungu jewe ndi hano. Rero ni utuntu tw'utuvideo twagiye ducicikana ku mbuga nkoranyambaga. Undi mugabo watangaje abantu benshi ni umusirikare wo muri Kongo. Umwe mu basirikare ba Kongo bahungiye mu Rwanda yaje afite umufuka w'urumogi. Guys, byari bitangaje cyane. Baramubaza bati ibyo ni ibiki? Aravuga ati iyi ni bangi yo kunywa, bangi ya kunywa kabisa. Ni urumogi rwinshi cyane yaje yikoreye mu gihe rwose yari ahunze. Aravuga ati kanitwaza ibikoresho ntaza kubikenera nkabibura, aza rwitwaje. Aka kavideo nako rwose ni ibintu byari bisekeje, byonyine ukuntu yarebaga ni ibintu byasekeje abantu benshi cyane. So you guys, reka tubahereze na ya session yacu y'umuziki, tubabwire indirimbo nshyashya zirimo zasohotse zishobora kuba ziri guca ibintu muri ino minsi. Yes, izo ndirimbo nshyashya rero ushobora kujya kushakisha ukazumva ukanazireba. Hari indirimbo yitwa Abarame ya Mpano ari kumwe na Green P. Yes, so indi ndirimbo rero yitwa Bebe ni ya Kevin Kade ari kumwe na Alikiba. Indirimbo nziza cyane rwose ya Kevin Kade ari kumwe na Alikiba yitwa Bebe, wagenda ukayumva ukanayireba kabisa. Hariyo bita Wallet ya Bruce Melody, hakaba indirimbo yitwa Fear ya Comfy, hakaba n'indirimbo yitwa Shenge ya Juno Kiss Genza. So you guys, mujye gushaka izo songe muzumve, ni nziza cyane. Mukore subscribe, ndabakunda cyane. Mukore na share guys. Thank you.